Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kwimbonesha kurembwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 17 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Turarebera hamwe biri kubera kuri koridoro zerekeza mu gisagara cya Uvira ndetse na Bukavu. Turabwira Théâtre des Opérations, turebe uko ibintu bihagaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudufasha akatubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mutama wiwe neza? Mwiriwe neza mwakomereye Yego twiriwe neza Mutama, rero tugiye kurabira hamwe ibiri ko biragenda biba. Turaza kwibanda kuri ACTU Uvira Bukavu tunyuze Kamanyora na Nyangezi turebe iri kuba. Turaza kandi kunyura kuri ACTU Uvira werekeza Bujumbura, tunyure Kavimvira na Gatumba tubabwira ibiri kuba aho bitangazwa ko byifashe gute. Komeje kugiporoyinga cyane kandi tibagiwe abarundi barekaye ndetse kandi barakaye cyane bw'amwe muri porogaramu. Yego turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye turabe biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ibikwera kuri ACTU Hompla, turanyura ahitwa Bijomba na Minembwe tubabwire ko izasarambwe zikoze iki. Nukuvuga ngo ineza z'atarambwe zongeye gukora operative panze bwana munyamakuru. Ineza z'atarambwe zongeye kuvuga twese ntabwo turi kwemerera kwakira ku mugongo rw'urugamba rw'abarundi ariko igishoboka cyose kugira ngo duhagarike. Turaza kandi kujya kuri position de positive militaire turabwira ibijyanye na position defensive. FRDC ikaba yazanye unité de combat mu misozi ahitwa Kibondwe, ahitwa Ruvumera, ahitwa Kiyaya, aho batangiye kumanuka basatira izasarambwe bivuga ko zacengeye mu kibaya cya Rusizi. Ibiro bikaba birangiye bigenze gute? Nukuvuga birangiye n'ubundi ku ruhande rukomeje guhangana neza kandi cyane ku ruhande rwa FRDC impande zose ziri gukoresha ibitwaro bya muzinga bivanzemo amadrone akomeje kugenda azana icyo bice bitandukanye cyane vuga ko drone zose aje kujya muri biriya bice cyane. Turaza kandi kubabwira compagnie de infanterie regard ndetse na section de reconnaissance zamaze kugera mu misozi ya Bijombo aho bari gukora ndetse no gutegura ibijyanye na ambiscade. Turaza kuzinjiramo mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na type d'armée observé, intwaro ziri gukoreshwa. Tubabwira ko bazanye morotene na 2 mm ndetse na 120 mm bikaba rero byatangiye kwibonekeza kuva mu gitondo cya kare mu misozi yitwa Katogota, ahitwa Remera, aho bitangazwe FARDC ikomeje gukora ibidasanzwe. Turaza kandi kubabwira drone de surveillance aho izasarambwe ziri gukoresha drone tactique mu gizo zikomeje kugenda zibasira bikomeye ikirere cyo mu bice bya Kavimvira, aho bitangazwa ko bakoze defense contre envio, aho bitangazwa ko izasarambwe zifite ikoranabuhanga rishobora kumanura indege zose. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ikibuga cy'indege Bujumbura ari gutegurwa iki. Ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura abarundi bakomeje kuzanamo intwaro nyinshi ziganjemo drone z'intambara ndetse kandi bikavuga yuko n'izindi ndege z'intambara zamwe hataramenyekana amoko yazo. Turaza kandi kugaruka kuri arme lourde zirimo canon sans record ndetse na mitrailleuse 12.7 mm zamaze kugezwa mu gice cyo mu misozi ya Shanje, zikaba ziteguye gukoreshwa iki. Ziteguye gukora akazi kazo mu buryo bw'akazi n'ubundi gahunda yari mu guhangana n'umwanzi mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na tactique imployo aho bitangazwa ko hari gukorwa insacrement aho insecret en Uvira, aho bitangazwa ko mu misozi yitwa Mutaro na Ruvunga turutse abasirikare benshi ba FARDC bafite intumbero yo gukora iki. Ku ruhande rw'umwanzi bahanganye. Turaza kandi kurebera hamwe guerre asymétrique mu bice bitandukanye aho bitangazwa ko hari gukorwa hit and run mu bihe bice.
Banywanyi turaza kwinjira Kiriba tubabwire Kavimvira tubabwire Kamanyori biri kugenda biba ahagaragara ibifaru biremereye byaturutse mu gihugu cy'u Burundi bikaba byaje gukora iki? Zaje kugeza icyo simusiga ku ruhande rw'abahanganye ariko cyane cyane neza twambira avuga yuko nazo zamaze gutegura urugamba mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi kugaruka ku bikoresho bikomeye byafashwe birimo AK-47 ndetse na za charge ndetse na za munitions de verselle. Turababwira ibiri kubera Change Ruvunge ndetse na Kamanyora, turebera hamwe ibiri kugenda biba. Abanywanyi muze twicarane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere hitufata icyemezo gikomeye cyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Mutama tuyaherehe? Amakuru tuyahere mu misozi itegamiye Uvira ndetse na Uvira utiragiye Minembwe. Mutama rotangira utubwire uko byihagazeho kugeza ubu ngubu, amakuru mashya na yahe? Bwana munyamakuru rero akazi gahari kadasanzwe. Yego. Amakuru akomeje kugenda nkura ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi akomeje kongeraho buri sekonda. Yego. Bwana munyamakuru ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane muri ya misozi ya za Uvira. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwadeployinze ndetse kandi rwongeye gutera intambwe. Yego. Werekeza mu misozi yitwa Sanje ndetse na Libera. Yego. Ni nyuma y'uko uriya muhanda wa rute nationali 5 uva mu byerekezo bya Kavimvira Kawezi Kirwa Runingo Sanje ndetse na Rungu cyo hafi y'imisozi yegereye Karurwe. Yego. Ikomeje kugenda izanwamo abasirikare benshi bari guturuka za Katsenga n'ahitwa Ndava na Nyabitanga mu gihugu cy'u Burundi haraza Bujumbura. Yego. Abandi babakura muri bice bya Ruharika n'ahitwa za Kibitoke bazana za Kamba mu misozi yegereye za Ruvungu n'Igihugu ku muhanda wa nationali 5. Yego. Bwana munyamakuru rero igikomeye cyane gihari. Yego. Nyuma y'uko igisirikare cyafashe kizanye muri bino bice. Yego. Intare zasarambwe zazanye abasirikare zakuye mu misozi yegereye ahitwa mu misozi yegereye ahitwa za Kamisimi ndetse na za Bugome n'ahitwa za Bihamamba. Yego. Bamaze kubashyitsa muri bino bice rero byegereye za Bihamamba na Kamisimi bahita barwanira ahitwa Nyangizi mu misozi yegereye za Musheri ndetse na Rubitiri. Yego. Niyumvikana yuko abasirikare baje mu misozi ya Nyangizi na Bugarama aribo bafungiye mu misozi za Kamanyora bakamanuka berekeza Ruvungi ndetse na Kakamba. Yego. Bakimara gufungira yo mu misozi ya Ruvungi bwana munyamakuru ikintu cyabaye. Yego. Nyuma y'uko intare zasarambwe zafashe agasozi kitwa Sanje mu guhera mu masaha ya kare. Yego. Bwana munyamakuru aka gace kitwa Sanje nyuma y'uko kibitseho n'umutwe intare zasarambwe FRDC byakomeje kwibabaza ndetse kandi bikomeje kwisonga ku rwego rudasanzwe. FRDC iravuga iti nta kuntu intare zasarambwe zagumana aka gace ka Sanje kitegeye ya misozi ya Runingo ndetse na Kiriba. Yego. Igisirikare cya FARDC cyagabye igitero ngo giturutse mu misozi yitwa Kinzengo ndetse n'ahitwa Gihande. Yego. Bazamuka mu misozi yegereye ahitwa Woruneki n'ubundi bashaka gutangatanga intare zatangiye muri iriya misozi ya Munenge n'ahitwa mu misozi ya Deni. Yego. Birumvikana yuko imisozi bari barimo yari yegereza Rubakana biteka n'ahitwa Mushemi n'ahitwa Kisinga n'ahitwa Bugonyi. Yego. Bagiye Mushegi aha rero niho rwazingiye kandi urugamba rurakomera cyane. Yego. Habaye urugamba rudasanzwe ikitwa za Nyamugigima ifite ibibunda bya muzinga biturika. Nibyo byumvikanye ibintu bito kandi bikavuga yuko byaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cy'igihugu zapfaga kuri basubiye inyuma bitewe mu gace kitwa gatoya. Yego. Nubwo bivuga yuko agace kose basabwa neza ijana ku ijana. Yego. Ariko bivuga yuko nguko ari kuvuga icyenda na Mushereza. Yego. Umwana komando b'intare zasanzwe aka kanya byinshi. Dukomeje rero n'andi makuru, reka turebe ibijyanye n'abazarendo bari kuvugwa mu makuru mashya, ubwo turagaruka tujyana ku zindi aksi nawe ugenda utubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza.
Mu gihe mu minsi ishize hadutse umwuka mubi hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'abakozi n'abayobozi ba Kinshasa cyane cyane ku bijyanye no kohereza General Olivier Gasita muri Uvira, kuri ubu izi nyeshyamba z'Abazalendo ziravuga ko zishaka kohereza inyandiko Perezida Kisekedi ikubiyemo ibyo zisaba mu gihe bemeza ko batazahemukira guverinoma ya Kinshasa. Bageze naho ibyo basaba babisaba nk'ikiguzi cy'uko ubwo budahemuka ibintu basaba biteye impungenge, kuko basaba ko bagira uruhare mu bindi bikorwa birenze kuba ku rugamba iruhande rw'ingabo za leta ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu busabe bashyikirije intumwa za guverinoma zari zimaze iminsi muri Uvira, aba Bazalendo basabye ibintu byinshi. Ubwa mbere barasaba ko abaturage baba mu bice byigarune mu 23 bamburwa kugera mu tundi duce tugenzurwa n'igisirikare cya leta. Ikindi gisabwa nuko abayobozi boherejwe muri Uvira baba mu mujyi aho kuba i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bw'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Bajya kure kandi bagasaba ko bakohereza abantu ababo kubwinjiriramo bukuru bw'intara y'Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bavuge barusheho rero kurinda aka gace. Ariko banifuza ko ibyo birenze iby'isirikare bari gusaba kugira uruhare mu biganiro by'amahoro birimo kubera idwa muri Katari. Barashaka kandi ko abayobozi babo ba politike binjizwa muri guverinoma yaba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara ndetse no mu nzego za leta n'ibigo bya leta nk'uko babisaba. Kugira ngo ibyo basaba bikurikiranwe, basabye ko hashyirwaho umujyanama wihariye ushinzwe ibibazo by'Abazalendo ku rwego rw'igihugu. Kugeza ubu bivugwa ko nta gisubizo barahabwa. Gusa mu begereye Felix Kisekedi, umujyanama yasobanuriye Radio France Internationale ko ibyo basabwa bigomba gukemurwa binyuze mu rwego rushinzwe inkeragutabara Reserve Armée de la Défense RAD, n'urwego rwashinzwe muri 2023 ruhikire FARDC kandi rugenzure Wazalendo. Ikibazo uru rwego ntabwo kiragera mu bindi bice. Kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'Abazalendo bari muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwishingikiriza ku buyobozi babo bakunze kudatinya kunenga FARDC. Ninde ugenzura Wazalendo mu by'ukuri kandi nihe ubukangurambaga bwabo bushobora kugera? Iki ni ikibazo kiri mu izingiro rya raporo nyinshi zasohotse mu byumweru bishize n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse na Loni. Abazalendo ntibakiri ku rwego rw'imbere y'urugamba gusa iruhande rwa FARDC, ubu basanga no mu mijyi imyinshi iminini n'imito mu midugudu igenzurwa na Kinshasa kuva Nyuma muri Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Aha rero bagaragaye cyane ndetse baherutse kurwanya General Olivier Gasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC woherejwe na Perezida Kisekedi kuhakorera, ariko akaba yarirukanwe bitewe nuko bamushinja ko ari umututsi. Biro byose nibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, ariko Abazalendo baravuga ko bakeneye guhabwa ijambo rikomeye mu bikorwa byose muri iki gihugu. Mutamanga nguko tujyane ku zindi akisi tubwire ibiri ko biragenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba kugeza ubu ngubu. Mutamura twumva? Yego ndakumva. Muri ibyo bice imvura iri kugwa ari nyinshi? Ubwo turakomeza ariko ntacyo tugerageze turebe ko twakomeza kumvikana mu gihe gushaka uburyo ki wajya ahantu ukatubwira. Ndagira ngo tuganirize abadukurikiye ku bijyanye n'indege ya drone nayo ya FARDC yakoze impanuka. Ni indege nto itagira umupilote izwi ku izina rya drone y'ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo FARDC yakorewe impanuka mu bice biherereye mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bikaba zarabaye ku mugoroba w'ejo kwa kabiri ku igenekerezo rya 16 kwezi kw'icyenda 2025 nibwo iriya ndege nto ya drone yagiriye impanuka mu kibaya cya Ruzizi. Amakuru ava muri ivyo bice aragaragaza neza ko
yayikoreye ahitwa Shanje igana ahagana ku isi ya saa moya z'umugoroba w'ijoro. Amashusho yashyizwe hanze yarerekana iri hasi ku butaka izengurutswe n'abantu, ariko ikigaragara ntiyangiritse vya cyane. Umuturage wagezeho byabereye yagize ati aka kadege gato ka drone k'ingabo za FARDC kahanukiye hano muri Shanje, gusa naho kari kataye umurongo w'iyo kerekezaga kuko twagiye kubona kituye hasi gusa karahanuka. Yakomeje agira ati urebye neza ibaba rimwe niryo risa n'iryahengamye, ariko karagaragara ko katangiritse cyane. Igisirikare cya Kongo yerereye muri ibyo bice ntabyo kiravuga kuri iyi ndege yaryo yakoze impanuka, ariko nk'uko bisanzwe indege zacyo nk'izi ndetse n'izindi zagiye zikora impanuka mu bihe bitandukanye. Mutamu buratwumva? Yego, wakomeza utubwira n'ibindi ibishoboka byose kugira ngo bize kudukundira. Aho rero biriko biragenda bigaragara ko igisagara cya Uvira gikomeje kugenda kibasirwa n'imirwano ikomeye. Hagati aho rero turaza no kubabwira ibijyanye n'inkuru ikomeje kugenda igarukwaho, aho President Evariste Ndayishimiye akomeje gushyirwaho igitutu kugira ngo avane ingabo z'u Burundi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nabyo turaza kubyinjiramo turebe bikomeje kugenda biba. Mutamu buratwumva? Bwana munyamakuru kumva? Ubu ndakumva. Ndumva ibibazo bya network muri ibyo bice byabaye ibindi kuko wambwiraga ko hari kugwa imvura. Yego, muri amakuru kandi ndagira ngo utuze kugaruka kuri point de stratégique mu bihe bice. Iva neza cyane ku muhanda we Bukavu ugana mu byerekezo bya Sud Kivu. Yego, cyane cyane muri byerekezo bigana hafi za Shabundo ndetse na za Pinikusu, wegera neza cyane hafi y'icyaga cya Tanganyika. turaza kandi kugaruka kuri sabotage des infrastructures, aho watubwiye ko hari imwe mu mihanda yarashwemo ibisasu ikaba yangiritse. Urambwira uti kandi hari ibice birimo ikibazo cy'umuyaga nkuba bitewe nuko hari amapoto yamaze kwangirika. Urambwira uti kandi n'ibijyanye na communication nabyo byajemo ikibazo. Turaza kandi Mutama no kunyarukira mu bice bya Warikare. Ho uraza kutubwira ko bizifashe gute? Warikare naho imirwano yongeye gukara cyane nyuma yuko uyu muto ukomeje kugenda usatira ibice byinshi bitandukanye, ari nako kandi FARDC nayo ishaka ibice yegereye teritwari ya Masisi bya Warikare byose kubyigarurira. Yego, banywanyi rero bacu turi buze no kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bibaho kuri training wing akomeje gutangirwa amasomo ahambaye ya gisirikare. Turinjira turabe ibiri kugenda vyibonekeza. Turaza kandi no kwinjira mu bice bitandukanye by'iki gihugu ndetse n'ububanyi n'amakungu. Banywanyi rero ngato bashyikiriza amakuru aremereye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone. Mutama tuyaherehe? Amakuru tuyahere mu misozi ya Uvira aho ibintu byakomeje guhindura ndetse no gukara. Kugeza ubu watubwira ko bizifashe gute Mutama? Aka kanya turi kuvugana ibintu byakomeye cyane mu misozi yegereye Uvira, cyane cyane imisozi ya Tanze na Remera. Yego, intare za Salamu zikomeje kwataka imisozi yose yegereye imihanda ihuza Uvira ndetse na Bukavu. ibyo bikaba byatangiye ryari? Ibi byatangiye guhera mu masaha ya mu gitondo asatira neza amasaha ya kumanywa. Yego, aho umutwe w'intare za Salamu ukomeje kugenda wataka ibice byose bitandukanye. Yego, kubizataka si ubwa mbere bibaye, ahubwo nakibaza ntitandukaniro rihari ry'ibitero by'ubu n'ibyabanje niriye kugeza amagingo aya. Ibitero by'ubu ndetse n'ibyabandirije, yego, bikomeje kugenda bigaragara yuko n'abantu bakomeje kugenda bazana cyane cyane gutanga ndetse kandi itandukaniro rihari nuko iyi misozi ari kuyataka abarundi bamaze kwashita abasirikare. mu bazanwe habayemo bari haduherutse kubona bakora pass out. Ayo makuru ntabwo turayamenya neza, gusa ibyari nuko abo bantu ari abakomando. Kugeza ubu wenda habari icyagaragaye igice kimwe baba bamaze kuba bakigarurira cyangwa se wenda babe batangiye kurwana mu buryo budasanzwe. Imisozi ya
Sanje niho bari kugaragara cyane kurusha mu bindi bice cyane. Operation zatangiye? Yego, ngo rero duito nido ko baje ko bari kurwana ku buryo umuntu utaruzi biri kuba nyine asobanukirwa uko ibintu bihagaze kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo uburyo bari kurwana mu buryo bugaragara no buryo busanzwe bwihariye bwa kinyamwuga. Yego, aho biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko n'ubundi agace bajya kwatakamo kaba kabanje gutangatangwa n'abasirikare cyane bifite umwihariko ukomeye cyane ku ntwaro zikomeye ziganjemo bano bahanga ngo mu gukoresha imbunda za snipers nibo bari kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye, ariko bikavugwa yuko ibi bitero cyane cyane bari kugerageza kugaba ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi ibice n'ubundi bamaze kubitangatanga. Ni naho umwihariko ubona yuko ubundi bagerageza kwataka nk'agace bagahita bagafata cyangwa ukabona bahita bakinjiramo mu buryo bworoshye. yego, ariko bikavugwa ndetse kandi byemezwa yuko Abarundi mu kibazo. yego. Yego, mbere ko turi buze gukomeza n'ubundi tubwira ibindi, ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ko kugeza ubu Croix Rouge yashyikirijwe inyandiko y'ubwumvikane bwa leta ya Congo na AFC bwo kurekura imfungo. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku yindi axe utubwira ibiri ko biraboneka. Nkuko rero amakuru hari abigaragaza, biravuga ko guverinoma ya Qatar yashyikirije komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge kopi y'inyandiko igaragaza uburyo bwo kurekura imfungwa bwumvikanyweho n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda 2025 yasobanuye ko umuhango wo gushyikiriza uyu muryango mpuzamahanga wa Croix Rouge kopi y'ubu buryo witabiriwe n'abahagarariye leta ya Congo ndetse na AFC. Impande zombi zumvikanye kuri ubu buryo ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icyenda 2025 zemeranya ko ICCS icyase Croix Rouge ari izafasha muri ibi bikorwa byo gushakisha imfungwa, kugenzura amakuru yazo no kuzivana mu ruhande rumwe ruzijya ku rundi. Guverinoma ya Qatar iragaragaza ko Croix Rouge ari umufatanyabikorwa utabogama kandi wizewe. Yibutsa ko iyi komite ariyo yacyuye abasirikare n'abapolisi 1300 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 4 n'ukwa 5 2025 babaga mu gisagara cya Goma bagezwe Kinshasa. Ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 6 leta ya Kongo na AFC bashyize umukono ku mahame abafasha kugera ku masezerano y'amahoro. Icyo gihe leta yemeye ko izarekura imfungwa 700 zirimo abanyamuryango n'abakekwaho kuba abanyamuryango b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ariko bikaba bitarubahirijwe. Nyuma yaho AFC yatangaje ko itazajya mu biganiro by'amahoro bishingiye kuri aya mahame mu gihe izo mfungwa zayo zitararekurwa. Leta ya Qatar yatumiye impande zombi kugira ngo zirekure zikemure izi mbogamizi. Kwemeranya ko ku buryo bwo kurekura izi mfungwa ni intambwe yatewe nyuma y'ibiganiro byamaze ibyumweru 3 bihuje leta ya Qatar n'intumwa za leta ya Congo na AFC byari bigamije gukuraho izi mbogamizi nk'uko bikomeje kugenda byibonekeza. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo tujyane n'ahandi tubwire ibindi bikomeje kugenda byibonekeza. Mutama uratwumva? Yego, ndabumva neza. Yego, watujyana ku izindi axe nawe ukatubwira ibiri ko biribonekeza. Ukuvuga ngo ibikomeje kugenda bitarana ku zindi axe z'urugamba. Yego, ibintu bikomeje guhindura isura. yego, rero uko guhindura isura kujya kugaragara. yego, aho FRDC ndetse na Fdnb muri ya misozi zegereye Fatuma na Bukumbyugwa. yego, icyitwa y'ubutazi y'intambara ndetse kugeza muri bya bice kandi umwihariko cyane bari kugerageza gushinga muri ya misozi za Bukumbyugwa. yego, kugira ngo babone uburyo twerekeza kuri Imihanda nationale 450 ubu hari Fatuma uherekeza neza cyane mu majyepfo y'ibice bya Waikare n'ubundi bagana muri twari y'amasi.
ariko bikavuga yuko abo basirikare bari kugerageza guta muri ibyo bice abenshi babanje gukoresha amahelikoptazi. Yego. Hari n'abandi bari mu misozi berekeza mu misozi y'ubundi za Burayi, ariko bikavuga yuko ubundi bikomeje kugenda bigendereza cyane yuko uyu mutwe nawo wamaze kumenya yuko FRDC mu migambi bafite aho kubambura ibice byose by'ingenzi bafite yisanze imisozi ya Walikale apfunyo aho tugiye kuyaramvura ingingo ku yindi tukaraba ibiriko bigenda vyibonekeza. Cyusabwa rero nta kindi ho dukurikiye bwa mbere hitusho ndasabone ntuzongere gucikwa na rimwe n'abakora ko makomeye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe Yego, ariko Mutama ndumva ntabasha kukumva neza. Mutama ntabwo ndi kubasha kumva neza gutahura ibyo uri kurasigura. Ariko ubu ndumva ngerageza kukumva. Nukuvuga ngo aya makuru kiranyere hafi neza n'ikiyaga cya Tanganyika mu misozi ya Sud Kivu itekamiye imisozi ya Minembwe ndetse kandi tujye no muri Uvira. Yego. Mu bwiko bihagaze. Yego, tubwire duhe ido nido. Nukuvuga ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi byakomeje kugenda bihinduka. Yego. Kugeza aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushyira abandi basirikare mu misozi yegereye Kazimiya ndetse no mu misozi yegereye Kavumbe. Yego. Bavuganaga kare mubwira yuko abasirikare b'Abarundi bamaze gushyirwa kitare cya Tanganyika mu misozi ya Mukange, Kananda, mu misozi ya Sizi Mukanga ndetse na Kisanga, Karembe ndetse na Rimba, Karonga, Kibuyu mu misozi ya Habwe. Yego. Ari akanya muri Makuru birasa naho cyamaze kuzenguruka n'igisirikare cy'u Burundi. Yego, ibyo byo bikaba byatangiye kwibonekeza ryari Mutama? Ni ukuvuga ngo mu masaha y'asatira neza neza cyane igicamunsi kugeza ku mugoroba. Yego. Niho twakaye abasirikare mu misozi ya za Nyanza, za Kagonga. Yego. Maziga mu misozi yari mu gihugu cy'u Burundi babambutsa mu misozi itandukanye babazanye mu mato cyane biri kuvuga ko bari kubambutsa mu mahemesi kandi mu mato y'abasivile. Yego. Aba rero nibo n'ubundi bahuriyemo hamwe n'abamaze gutsika muri iriya misozi iri hafi n'ubundi na za Uvira ndetse na za Sizi hariya za Mukangi. Yego. Ariko ndagira ngo mumenyeshe noneho operasiyo zakozwe n'uyu mutwe cyane zo kudiployinga abasirikare muri bino bice. Yego. Agace kitwa Matafari, Karemi, Rupfukwe, ahitwa Kataki ndetse na Kirasi utibagiwe Rutuku. Yego. Utibagiwe imisozi nka Kakonda, Ndura, Niyema, Kikiyo ndetse na Kariya muri za Rukombe hariya. Yego. Biravugwa kandi biremezwa na sosiyete sivile neza cyane yuko aba basirikare bamaze kugeraho, ngira ngo icy'ingenzi ngira ngo umuntu yahereza n'amafoto abantu bose bakurikira umunsi ku munsi. Yego. Kuko amwe muri yo ndayafite hano biranavuga yuko igisirikare cy'u Burundi ahitwa Maremba ndetse n'ahitwa Muhuya. Yego. Mu misozi ya Mukenza hafi ya Nyunzu nyuma yuko bagabye igitero cya drone kigahitana abaturage bahariya muri mu misozi ya za Rugezi ndetse n'ahitwa Mikenye. Yego. Bahisemo gutangatanga icyitwa Minembwe. Aka kanya ndakubwira ukuri ko ibintu byakomeye kandi byahinduye isura. Yego, bijya guhindura isura byatangiye ryari kugeza ubu ikiri kuba kidasanzwe kugeza ubu ngubu ni ikihe Mutama? Igikorwa kidasanzwe rero kuba igisirikare kugeza abasirikare hariya mu bice bya Ruaraba. Yego. Mu misozi yegereye Mugenda, urabona kuri Mugenda. Yego. Ku muhanda w'International 5 uba werekeza za Kabura na za Bwega na za Keba. Yego. Ahangaha ushobora kuwumva wenda ukagira ngo ni mu ntera ntoya cyane wegera mu misozi yegereye za Kindu na za Kirima. Yego. Ariko igihari ko bari gushaka gutangatanga bagapfariye bagacara hafi ya Romani National Park. Yego. Ni iriya misozi yegereye rero iriya parike. Yego.
by'umwihariko za rusa mu misozi igana hafi na za mbugi ndetse n'ahitwa za ruvuta utibagiye kaniyami na za kasese. Yego. Aha hose bakabafata noneho kaza kureba ibintu bigiye kuba bwana munyamakuru. Ndakubwiza ukuri yuko intambara yagera igiye gutangira kandi ibi biri kuvugwa ndetse kandi biri kugaragarira kuri gukomeza kugenda bigaragara ku mirongo ibiri ku rugamba. By'umwihariko ari igisirikare cy'u Burundi cyazanye tactique zitandukanye n'abasirikare bemeza Trump bemeza ko izi tactique ari tactique za kinyamwuga kuko nabo ugerageje kuganira nawe ntibabihakana. Yego. Bakavuga yuko ariko nta kindi gisirikare gukora icyo bafite kurwana kandi no guhatana bagatsindwa cyangwa bagatsinda kuko n'ubu ibice bya Kubanga Turambo imisozi yegereye ku ya kabiri. Yego. Imisozi yegereye Mayungumu imisozi yegereye Kimamba na Rumbwe nabo bamaze gushita abasirikare mu rwego kugira ngo batangatange igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kanavuga yuko za Kisanga no mu misozi yegereye hariya hafi neza na za Tukutuku. Yego. Ugomba yuko ari mu cyerekezo n'ubundi kigana mu majyepfo mu cyerekezo kigana mu majyepfo ya Binde mu byerekezo byegereye n'ubundi za Kahiba ndetse n'ahitwa za Karerwa. Yego. Ubwo barashaka kuko igisirikare cy'u Burundi abasirikare bari kuva hafi ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Bakabagotera hafi kugira ngo babashe kugera mu ibyo bice ariko biravuga yuko ibintu bitari buze kuva kuko uyu mutwe wamaze kwatsinda igitego cy'umutwe nyuma y'uko washyikije abasirikare hari mu bice bya Kivumbwe ndetse na Kazima na Kazimiya ndetse na Kiringi utibagiye Ifoshi. Yego. Yego, mbere yuko wenda uza kutujyana ku zindi axe ukatubwira ibiri ko biragenda byibonekeza ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungire wamaganye Muyaya washinje RDF kuryanisha Wazalendo na FARDC. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe utubwira ibiri ko biragenda byibonekeza Mutama. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire yamaganye umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bwana Patrick Muyaya washinje ingabo z'u Rwanda kuryanisha ingabo z'igihugu cye FARDC n'ihuriro rya Wazalendo. Abazalendo baherutse gukorera imyigaragambyo ikomeye mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo basaba ko Brigadier General Gasito Olivier wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 shinzwe ibikorwa by'igisirikare n'ubutasi asubira iyo yavuye kuko ngo ni umunyarwanda. Ku igenekerezo rya 12 kwezi kw'icenda 2025 nibwo Muyaya yatangaje ko intumwa za Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shabani Luko zamaze kugera mu gisagara cya Uvira kugira ngo zitege amatwi abo mu byiciro byose zihosha umwuka mubi uri hagati yabo. Muyaya yagaragaje ko ibi bikorwa byo kuryanisha aba bo muri Uvira byateguwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwa Intwaro wa M23 kandi ngo nibyabaye n'iby'imyigaragambyo byabaye nibyo kurwanya Brigadier General akaba abishinja u Rwanda. Minisitiri Nduhungire yasubije ko Muyaya icengeza amatwara rye ridashobora guhisha ubugizi bwa nabi bw'Abazalendo muri Uvira burimo kwanga ko Brigadier General Gasita akora inshingano ze no guhagarika umuhango wo gushyingura Colonel Gisore Patrick ibaziza ko bavutse ari abatutsi. Yibukije Muyaya ko Wazalendo iherutse kumenyesha abanyamurenge n'abandi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bafite iminsi 10 yo kuba bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasubira iwabo mu Rwanda ikanaha abana intwaro kugira ngo bajye kwica abo yita abanyarwanda ba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungire yavuze ko ku mugaragaro ko Wazalendo yakubise abanyekongo b'abatutsi n'abandi basivili irabatwika ibandagariza ku karubanda kandi ko ari iherutse kwirukana abanyeshuri n'abarimu mu mashuri muri teritwari ya Warungu Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bimenyetso akaba avuga ko rero uzayisubiramo azicwa nk'uko babikoze. Yagize ati nubwo ibyaha byose byakorewe mu ruhame bigafatirwa amashusho bigashyirwa ku mbuga ngurukana bumenyi bigakorwa mu gihe drone za Kinshasa zikomeje kurasa amakompra ku banyamurenge
Patrick Muyaya aracyagura umuvuno we w'urwango anahimba ibirego bisa nabyo. Minisitiri Ndungire yibukije Muyaya ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ifasha umutwe w'iterabwoba FDLR ari nayo yaremye ihuriro ry'abajenoside iribise wazalendo riha intwaro n'amafaranga rikaba rikora ibyaha ku manywa y'ihangu kandi ku muryango mpuzamahanga urabibona ariko ntugire icyo ukora. Yagaragaje ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yananiwe kugenzura wazalendo itagomba guhisha amakosa yakoze yo kurema iri huriro no gukomeza kurishyigikira mu gihe rikomeje ubugizi bwa nabi, ahubwo ko igomba kwirengera ingaruka zikorwa n'iyi wazalendo. Mutama rero ngayo nguko nibirebana n'ububanyi n'amakungu. Ngira ngo watujyana ku zindi axe mbere ko turi buze kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange rwongeye gusubira ibubisi. Yego atumenye uko twasihagaze nakakanya. Yego tubwire. Turi kuvugana kare ndi kukubwira ibice biri ku deployingwamo kandi mubwira operation ziri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Yego mubwira ibice aka kanya FRDC turi kugenda yiganzamo. Yego igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi igitero cya kirimo abasirikare b'abarundi benshi. Yego agerageje gusubiza inyuma gatoya umutwe mu Ventura ari mu misozi y'ahitwa Peti na Buraya. Yego agace kitwa Peti bivuga yuko nyuma y'uko uyu mutwe wari uherereyemo kongeye kwisubizwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego aka gace kandi bikavugwa yuko karinzwe bikomeye cyane n'abasirikare b'abarundi. Yego ibi kandi kwiyongeraho nyuma y'imibaro bivuga yuko yabereye ahitwa Buhinga. Yego nyuma y'uko igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyohereje abasirikare baturutse mu misozi yahariya muri n'ahitwa Byungu. Yego akariho bagabye igitero mu misozi ya Buringa, ariko iki gitero cya kigamije gufata uriya muhanda Rute National 3. Yego ahitwa mu misozi ya Taweza ndetse no mu misozi yegereye ahitwa Bibiro ndetse mu misozi ya Boboro. Yego ubwo aho ni hafi ya Mutakato, hafi ya Ishunga ya mbere ndetse na Ishunga ya kabiri. Yego ariko ibi byaje kubaho igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe baje kunanirwa nyuma y'uko n'ubundi muri no misozi yegereza Makombo na Buringa bagabye ibitero. Yego igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabisubije inyuma gikoresheje drone ndetse n'indege za kajugujugu baturutse ahitwa Kasuka, ahitwa Ruvunji ndetse n'ahitwa Kigoma mu misozi yegereye Nsindo ndetse n'ahitwa Kibuwa. Yego reka dukomeze mbere kuza kutujyana no mu bice byo mu majaruguru tukaraba ibiriko biragenda byibonekeza mu buraruko bwa Kivu. Tujye mu rukiko turebe ibiriko biragenda bivugwa kuri dosiye ya Joseph Kabila Kabange, ubwo turagaruka tujyana mu buraruko. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rwanzuye ko urubanza rwa Joseph Kabila uyoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 rwongera gutangira. Uyu mwanzuro wafashwe kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda 2025, nyuma yaho abanyamategeko barengera inyungu za leta bamenyesheje abacamanza ko habonetse abatangabuhamya bashya biteguye gushinja Kabila. Umwe muri aba banyamategeko barindwi, Maître Richard Bando, yabwira urukiko ko aba batangabuhamya bazasobanura uko Kabila yoherereje ihuriro rya AVIS amafaranga anagaragaza uburyo hari n'abazagaragaza uburyo ari umunyamahanga w'Ibururi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18. Urukiko rwahaye agaciro icyifuzo cy'aba banyamategeko rwanzura ko urubanza rwa Kabila ruzatangira bundi bucya ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icenda. Urubanza rwa Kabila rwatangiye kuva ku igenekerezo rya 25 Nyakanga 2025. Ubushinjacyaha bumushinja ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, gufata ku ngufu n'iyicarubozo. Bugasobanura ko byose babikoze bikaba rero bibangamye abanyamategeko barengera inyungu za leta. Ari n'intwaro rusange ya Kongo bo bagaragaje ko Kabila adakwiye
gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu kuko si umunyekongo ahubwo ko akwiye gushinjwa icyo kuba intasi y'igihugu y'amahanga. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu. Abanyamategeko barengera inyungu za leta basaba ko imitungo yo yose ifatirwa akanacibwa ihazabu ya miliyari 24 z'amadolari. Umwanzuro wari utegerejwe kuri uyu wa gatanu ukaba utasomwe. Ku igenekerezo rya 2 kwezi kw'icenda Kabila yamaganye urubanza asobanura ko uburyo ubu ari uburyo rwaburanishijwemo bigaragaza neza ko ibyashinjwa ari ibihimbano bigamije inyungu za politike z'ubutegetsi bwamunzwe n'ibyaha birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Aho yagize ati ibi ni ibirego mu nyungu za politike biteguwe n'ubutegetsi bwatakaje icyizere kugira ngo bwihunze inshingano zabwo mu z'ukuri binyuze mu nzira zanenzwe. Nta kimenyetso gifatika cyagaragajwe gishyigikira ibi birego. Akaba ari ibyatangajwe na Joseph Kabila. Mutamaro ndagira ngo noneho utujyane noneho mu buraruko nawe utubwire ibiriko biribonekeza kugeza ubu. Nukuvuga ngo ibiri kugaragara mu misozi itandukanye hano ngira ngo Kivu y'Amajyaruguru nyukomoje. Yego. Kivu y'Amajyaruguru turetse abakarere na tumaze kugaruka kuri situation uko ihagaze aka kanya. Yego. Ubu ngubu biravugwa yuko imisozi yahariya muri Burora ikitwa Wazalendo ntabwo kirashiramo. Yego. Hariya bimbwe muri teritwari ya Masisi ikitwa Wazalendo ntikirashiramo. Yego. Biravugwa yuko igisirikare cy'umutwe neza cyane gukoresha amayeri yo kuvumbura Wazalendo mu bice byinshi ariko byabatanze bitewe n'uko ngo bari gukoresha amayeri menshi atandukanye. Yego. Bikavugwa yuko abenshi muri teritwari ya Masisi harimo abaje bihindiye abafundi, abihindiye abakarani, abihindiye Gede maso ibikorwa bitandukanye. Yego. Bikavuga yuko rero bakora ibikorwa by'ubutasi mu byo bitandukanye umutwe ugowe kandi ukomerewe cyane no kwibaza ati tuzazenguruka amazi yose muri teritwari ya Masisi. Yego. Kugira ngo tubashe kubirizamo ibitero ndetse kandi biri gutegurwa na FDNB mu basirikare barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bari gutegura bazaga bitero mu bice dukontorora. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudenge bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimiye kuri wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategura kandi tukabashyikiriza ngaha. Astra Vista.